nyuma ya nchokanirio ya miario gukujirwa gatigati ka njuri ya ngavana Kawira Mwangaza na njuri iria ikumenyekana muno ta Gakobia oversight na Ndea Karibe Gembe ni bachumiritie kwariria siasa iri gukujirwa kaunti ya Meru. Bamwe ni bonekete kung'anirwa ni uria Kawira Mwangaza agwitithia na mbere thirikari yawe na bange bakigwata mbaru itagaria ria Seneta Kathuri guchunka thirikari ya mama bakiuga eje ni ngugi ya seneta ni batokete baromba atongeria bonthe baria baringirwe kura kithurano kithuru kweja amwe na kurekana na nkuchanio cha gisiasa ni kenda Mumiru ona witi na mbere. Dennis Mugendi ni araniritie na Karibe Gembe eje ni ripoti yawe na Njirendiku. Kinyanyuma ya kithurano kana kura kuringwa nthiguruni ya Kenya kaunti ya Meru na Kenya irionthe siasa nacio cikorano ciitite na mbere kweja kaunti ya Meru ni siasa gatigati ka ngavana Kawira Mwangaza na Seneta Kathuri Murungi aria bari na kusanio cio thira na wetana ku thirikari nenene nteto no taiu gatigati ka Raila Amolo Odinga na rutere rwa Rais William Ruto ni kumania na ijitwete nabo akarikanya kwejana maoni jao mucino ma Teresia Igembe kuri kumwe kuria tukinyite Unbang kona zai itare tore siasa na tore no ntondo na ngavana na Kathuri bado tangoya baba tere wanisi bado baba tangoe dege Kenya kwanza nio na Asimio no bandu bado tangoe siasa na baino sonia miambo oyo aturarwari asogere oyo miambo oyo atura asogere onge miambo andi kona batu akenya batu tukumya na itokuta usuru kila wakati to lele ngara mema isa no gaitetie mauta yongo bikibiki no tebeto ko wata zai no to ba ngara mema isa witia into bitetie ndukene mauti de spare parts yongo itoko oreka na itoko na bruto tele taboya dene Kenya yetu wate kuringa kura wanasiasa batwetha twaringa kura twakara wa muntu ora metho ora basandeni akora metho araendro twetithia nio batu miake tano ikara ya Katuri tetogora metho no ara wanasiasa bagendo twetithia no twabathiatira no ntubonde ibikua bena bio na bitiso na matharau ende nya wanasiasa ni betere siasa iyi kinya ba wasitie siena maba o twatarire babange basiso ni barari bakara o iroto bena bio Kathuri Murungi aria o Kawira akaria o ende batu turaere yani Katuri tukuni wandrimbo ilaina rutwagaina Kawira ina Kathuri Murungi akaina ende batu katwetere wanasiasa bonde ndrimbo bena cio tebo bo tethi mwanisi Kinyata kaunti ya Meru Antonio Otongeria moiti na mbere so far so good thirikari ni utangwe sawa sawa bila kitu enda point out ikintu kimwaki governor county ya Meru excellency Bishop Kawira Mwangaza naewe nafasi naewe space ile kwana kenda aomba kulitira antungwe naomba kuingia manifesto yao ya era Kariba Meru county ira aromba kura nerika no kiraito Murungi akimotongeriene atire budget etitongi na budget onde kiraito atire ba omikira kira ita social development ibu ontoro na Kawira na matangi kona sionde miberethi mibaibo oro ontoro na Kawira ke mantoni ya ekoro ikundio ba ambesa no ntune party to social development. So this time round mwaka yomo ya finance yuko thira tha inga bana Kawira na budget yeke wengwe yo kiluke na county ira ekirite manifesto yawe na agenda cia wese gutira ntoba Meru so itokuanga bana nawe kanya kenda ombano gutira Meru ngwe kenda at least kinyamya yake thato myakena tumbe kwithia twina correct scorecard ekuanga bana Kawira abwithiatia oversight Kawira atikira oversight na batu tikira oversight orende Kawira na turaga akanjo oversight nyo ngwa atala ndeta tora fulani bogo bothithikite Kathuri Murungi na wagwenda twira no oversight mama kana wako oversight governor ya toro turetere mbira cia thirikari no twatumire genda weta kweta oversight national government uturetere mbira we na twethirisi tu oversight twe andu abakuringire kura ukoni MCA si baba tukwatana na governor mama teko mnyekethe kaba kuthwanika kura mama karombe teke MCA utentu kunyo mama kaya borombe teke MCA mama no president wenu na bila biondi ali ni kuona mtu mja Morris mtu ya Mwendali na bakabako baba tibesa india osendi thirikari oibura ko mnyano kurwa musara waku tutago thurira weta kurwa musara ake twakuthurire twakikisha akira ngondu kurutura ngwe njia wodi kurutura ngwe na mawe kurutura ngwe
iromba ria kugwatanirania ngavana ubwinwe thai ugweta mutegeri na muthikiriria uriuga atia. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushineo Maua, kaunti ya Meru.